President ng kasang Voice of the People Party uba Ardent mila pasayamay ulo sa Khot banlang kamu Kongsan haka conference ka banlang po Chennai kamahap po ka jala Tamilnadu kani ka conference ka sedang nadu ka hindu tarik mata ubnai ya kani ka conference pala pelong dekat Tamilnadu People's Front ka pelong ka kunhuan jikis bunba kisang balang po Tamilnadu ai keteng conference against fascist Brahmanism kajing temu juga conference kalau banyak kon Pyrshah ya kajing Synshar Donbor kajing Synshar wara penpat penpra ba kajing Synshar ya penyam juga sang BJP nang takan donu kejiakran hakan ke conference hakaba kumno bagi sokar jela dan ki jela kin yo ela ka jong ka hok hakaba kila ba Synshar lai lu thlam da cha te cha khum hakaba bun kijing trekam Donbor jong ka sokar pedeng la ban krau hangne bedang hang dikasni ki paladam Uway unong drodor bosu odo da kajing shat ding shai jong ka kajasngi na ni sunlight artist ulo odo la ni drodor da ka dojo ba Ardent takba pencak da kayet bat bu hakakat bot la ni hakat akalentang mak kani kajing syakot jong ba Ardent kala penpau ba kibriu sadu ki pat ki benta jong kari India ru latip ikan nam bat ka kerteng jong unong elam jong ka sang Voice of the People Party